Značaj ovoga projekta ogleda se svakako u unapređenju uslova za rad i učenje naših učenika, ali i nastavnika. Ova donacija donosi suštinsku promjenu u svakodnevni rad naše škole. Sa 8 novih računara i modernim projektorom mi ne mijenjamo samo tehniku, već unapređujemo kvalitet naše nastave. Učenici će moći da koriste kvalitetnije programe i alate, moći će da rade složenije projekte i da stiču iskustva koja ranije nisu mogla zbog nedostatka odgovarajuće opreme. Nova računarska oprema je super, mnogo je brža i kvalitet je odličan. Naši nastavnici više neće gubiti dragoceno vrijeme jednog časa na tehničke probleme, već će odmah pristupati radu. Ovo je pokazatelj da institucije Republike Srpske prepoznaju potrebe naših škola, ali i da je ulaganje u obrazovanje njihov prioritet. Iskoristio bih priliku u ime opštine Ribnik da se zahvalim kabinetu predsjednika Republike Srpske što zajedno sa lokalnom zajednicom unapređujemo uslove za učenje i razvoj naših najmlađih. Ovo je jedna jasna poruka da institucije Republike Srpske sistemski ulažu, investiraju u znanje i mladost, jer je to sigurno najbolja investicija za Republiku Srpsku, a i za našu lokalnu zajednicu.